Sinjo district. Sinjo bakutangai Bukanga. otyo Ndamutse tata na mama banzire na bakama banje otyo n'umwana wanje na nyakwenkuru yabara we. munonga arekana muse wa muheru nyaba amazina gawe Amazina ganje natukunda Catherine. Ndamutse mama wanje Maresefas Kenyanji. otyo Ndamutse boss wanje mama Ori. Ndinzarwa ya Bushenyi. yabara munonga aho amaro bwire ki Ndibwenzire na like 1 week. wabara kunda Nkole Media TV haro ndijo amazina gawe nyawo Amazina ganje ninye cyo misharo isakuruga kirungu. cyo mucyare mu kamera Amazina ninye cyo misharo isakuruga kirungu mama Jacobo muko mugenzi Jordan na ninda musabo wa mukigabo nabangumiza. Namazima timazima gukuba nyote ndashomere hakwanywe nkakuma umu primary tendaye cyena mu cyamushanjo ukashoma primary kangahe nkashoma primary ya mukaga wagishomera ngai nagishomera mu primary school kuwa rugiyeyo watandika kushobora epiki za second hand nkarugayo nabanza imirimo y'inkozire nkabanza muri mbararo mu nabanza akora mu securiko nakwata imbundo kwezi amezi abiri wateramo amasasi nateramo amasasi kunga mpora umagezi ngenda rara nkumira nkakumaho abanka ya Fahuro nakumaho mu ruti otyo kuna rugiraho nakora mpora nazo nkaba umunankeje umufisha yanje nkaba ndakunda imirimo y'imikono akono yo kwekozesa nabanza nazo ukacenka kizimbe kuna irize na mikono yanje kakaba arimo okuroka kwata nakwata munayombeka otyo nazara natandika kumbeka ukoriye mplota ninga ukoriye mfundi ota kuna irize nafuna engineer yanyigiso kumbeka ati nayombeka mpora ati umuntu munayire miliyoni 3 zo kuri bara obate bara Nkole Media TV kandi omurebe witu webale kureba kandi ogumukunzire Nkole Media TV obwahati kandi tucyari mu rombo rutwambarara turi aho mu Uganda yitu kandi program eji neyo mukozi kandi habwo rizoba ningashisha ya hati natayiro muri Katete nashanga mu mushija we myaka mito munonga taka kuzina ngo rabaye no bureju konkana ine ngambe hona we kandi ngambire muri mucaye twirira kora mbono niko namusika honti reka muheza baramuseho kandi tugambira amazina ge rero nyengere kumanya nibice byarakora sebe amazina gawe amazina baranyita natukuna Nelson konka muri Katete kuna ikiri munakora mizina ribaleta Tata All and Family Lounge niwe Tata All and Family Lounge niye Tata All and Family Lounge amazina gawe genyine wajengura kota amazina ganje genyine agubuzagwa naga hacara gankurize baranyita natukuna Nelson banzo ngambire urazarwa nkai natukuna Nelson ndazagwa muizi omucyaro cya Muzi Centro oyine emyaka yangaye habwo rizo batata All abwirizanye imyaka 3 nena ubase kora muri muco muri mbararo mbasize kora mu business ishaye jinda kora imirimo y'ibara konka nkabanza kushubura mepiki za second hand agenda je konka hatishaye je umurimo gumbesize gundara gurantamburiza guranye makasente no kora ibara Tata All takagira imirimo y'urakora munonga no ko base kufunamo ndina ngambire ukatandika ota ukabonye shingizi ngahe kuza kutandika umurimo gwa barogo ibara gujitandika nkanti ne sete nyingi munonga ngatandika nkanyine miliyoni 3 naguma ndongera mpora ikirabura munda kiteka mpora miliyoni 3 nizo zimbatse kumbisaho umurimbarara yejimpa miliyoni zawe 3 ukatandika nazo kandi wabase ko umurimbarara Tata All ukashome cyakangahi amashomo gawe gemerire gata abuko abantu bingi binenga mbere kugira nti wabo utashomire tukabasa kwebisaho urone kuza kwiba ningashikwe kora imirimo embimu nonge herukayo namazima ninga timazima ko shomota namazima timazima gukuba nyote ndashomere hakwanywe nkakuma umu primary tendaye cyena mu cyamushanjo ukashoma primary kangahe nkashoma primary ya mukaga wagishomera ngai nagishomera mu primary school kuwa rugiyeyo watandika kushobora epiki za second hand nkarugayo nabanza imirimo y'inkozire nkabanza muri mbararo mu nabanza akora mu securiko nakwata imbundo kwezi amezi abiri wateramo amasasi nateramo amasasi kunga mpora umagezi ngenda rara nkumira nkakumaho abanka ya Fahuro nakumaho mu ruti otyo kuna rugiraho nakora mpora
nazo nkaba umuntu ankeje umufisha yanje nkaba ndakunda imirimo y'imikono yakuno yo kwekozesa nabanza nazo ukacenka kizimbe kunahirize na mikono yanje kakaba arimo ukuroka kwata na kwata munayombeka nazara inatandika kumbeka ukorye mpota ninga ukorye mfundi ota kunahirize nafuna engineer yanyingiso kumbeka ati nayombeka mpora ati umuntu munayire miliyoni 3 zo kuri bara obate bara uri miliyoni mushinzi zingahe aho turagambira shayizi ati bara yanje shayeji nyine branch ibiri ze bara wine bara ibiri nyine bara ibiri muri katetomu nyine me bara emwe barageta tata Orland family ronchi niyo nareba ni yeje hitwemerireho kandi nyine me bara emwe barageta mama Oli Band Rogers ugwe n'umukazi wanje uramazana n'umukazi nabana nyine umukazi nabana bashatu nyina naje ngo oro kimuhinde wa muyize umagazi nk'abantu b'amabahara kumara kikora Oli ngamwezarira umukazi wanje wenyine wina bakazi bingi ningo nomwe nyine umukazi umwe kandi nanene kumanya ahora kora hono ibaraje rakora muwenka ningo ina abantu bakoragana nabo nyine abantu bundakoragana nabo ate baraje hitwemerireho atejo erabera mu bakozi erabera mu amuna n'abakozi kungana basigaho n'ingende nze ku managinga n'ahandi so oina abakozi bareka bangaho habari gito ibareji nyina abakozi 8 abona bararwa mwanya gumuka bashanga muri Katete ningo kazamubyaro yabaruye kubutingayo andazo mujyaro mbarondemu ntume aba boda ni barakira kuturetera abakozi barazuko babiyeyo babarete baze n'umubare zindi n'abandi barabarinda mirimo bereta hano nishaye genda jya washanga umuntu ari imushari ndo murimo nabo nago umuhereza nawe ari kuza kwija kora mpora abantu gukora tujango emirimo y'ibara n'imirimo ndo munenga ibase kukikorota kandi mazima biri umubara namaramu baranka gitandike 2012 mwene ubwahati baraturebe batundana n'amaramenya kenga 2012 cyakira masengo yegene myaka ejo semana zo kukibara abase kusara hakikwereza kurunje munonga ariko no bashomere baro ekindi kinanenda kubuza nibizi gucige base kushanga muri mugobara umurimo gw'ibare bizibe birimo turabonaga munonga ukukira munonga kuroshanga mu ubuzibu bwo kushanga nk'umuntu arenda nguwe arguweye aje ninkamagwa abanunga tukorenga ni munonga na polisi nayejezeho kutuyamba none hato bwahati polisi kutumazire kwatagana nawe munonga titwakibona munonga kuba na polisi kija yakimanya ngo abantu bararguko barenda ngo batuteganise kugira ngo ni bara kugira ngo barenda kuyomberamo kugira ngo bagengu barabasinzire yebere kandi umurebo wa Nkore Media TV bituna kugira ngo baranyita King Virus n'anyine masapo de man for seasons kandi bamenye kamwene bayenda bituna kamera tindi ya zone ntako zirinka indina asumani uri kamera kandi inyenzi mutata ora basa kutwara homunda twereke n'amazima ayine mebara ninga harimo kindi kintu ecy'abakoreramo binji binahira bashereka bagiye batuganiriza kandi kitaha mu ndushanga bitariyo kumfanya nzingo hati tugende kimutata ori wabase kunyereka munda n'iki ebiriyo anda gambira tuwatahane nonda kandi kugira ngo tata Oli atwereke nibakoze cyo barakora nabo Morini orarwa nkai mbarura mu town onimera kuzara ni ngora kora imirimo yawe mwe baranzaje Morini zina ya Orindi ngiya ayebare Morini ampa ya murabire ki ndiyo nizamaraho kwezi mukama warakushashuraje ninga n'umwerego tayina shonga mazima akarimo ka gukora mu baro karobota habonire tikina buzabona ramusa abantu bwanyu ndamuseho mawo wanzire ba brother banje bona no mwishi wanje mama wawe nizina kandi abantu bamureba akwato live Nkore Media TV konga kandi cyabo nyine bawundi bakasoma banyu abo baramuseho ni ndamuseho bona ni kuja tinka abo manyamazina bakasoma bona kandi ntubakiro mu barayito ya tata Oli ndamusaba abakozi bona bundi gukora nabo ni ndamusa kandi ni ndamusaba abanyoni banje bona abakozi barakora nabo abandi bari kuntabareba ni wowe wenka ninga hari abandi kanisa kwija katwa wa tata Oli atwereke ndiciye byaraguze mu ndoku kandi tubase gumizaho omuzina ryoha omuzina rya obahati kandi twatahamo munje kale omunda niko twataha musyo ahe bareta akaunta ningashi okutwereka kandi nibice byaratunda mu ndomu na mushango kurunje munonga tata Oli nyenzire nkubuze uwangira ngo abakoze ne bingi konka bingi tinabasa kubareba ho hati namanya obayine homwe obayine ho babiri abandi barahe
abandi bariyo ko nyuma bajyo mirimo ratu inopoka joint tino chiburi kimwe cyona kejo hati ebintu ebimpa amarogo arasinga yebeyi uraguza shingi zingahi amagoga arasinga yebeyi abwembera yakatete yoramanya kugira ngo n'abana ba customer nabo ebinge birebe arabati ne sente amagoga arasinga yebeyi ndagaguza umutwaro gumwe n'inkumibiri hari abantu abariyo ko ubundi barenda kuja korona kemirimo tinkamanya mirimo kijine ninge mirimo yakwireho imirimo nyine nyinji abarenda kuja bona be yandikise bije mumbwire akwa imirimo nyine nyinji nchino na department zicayenda kongera mu baro mukunga nchabugo bakozi uratekateka kutamukina ki ato mu baro mu ngabe ndetaga munka ba DJ tinka murebere o DJ umbe nyine nawe ari ngogira umucyaro nawe tinka murebere ati asumana za kuyamba ko ndede DJ murungi mu baro mu ndetaga mu umusigazi wa DJ ndetaga mu kuyamba wa poka joint nawe nyine umwe ndetaga mabishibo kusavinga nabo baraburabura ori nanyenzire ngo base kweta timu yawe urakora nayo kandi base kuramusya abantu bo wabo abuko umurimo gwa omugasho gwa Nkore Media TV no kugira ngo abantu base kumanyaniraho kandi ikitinse kigarukire mu business yawe irakutahiza shiringi zingahi buri kwezi ningashi buri mwaka utungire muki ningashi kandi cyo base kuyamu ato mu business yanje base kuyama ibintu byinji ago kuba basize kuyamu school fees y'abana cyo nicyo kubanza ubwati izina riturakolesa mukama wajyo atembere P7 oli mbasize kumusashuriza school fees omubara omukusendezera rugumubara kandi mbasize kuyamu sente nagura ye banje mu cyaro nayombeka muri Katete no ndenda kurira wabandi kunganye mu Porutumu atiri urandiro do kwawe gira abantu bo waramusyaho kandi twendeze izoba rirungi twese mura kibuno twetaye ndageza ho kuramusa abanywani banje harimo bakiruvura harimo bo mu kijungu harimo tata na mama abona bankayi abana tata na mama nabamwizi kandi nanagambe ndazagwa mwizi uryo mukiga nge mukiga wenyine bakabanze ngo abakiga cyangwa kugira amagezi ukakikorotecho barabiya abakigabiye na magezi nawazo abakigabiye na magezi nawazo muri mbararumu abinje n'abakiga kandi nibo barasinga yo ne sente irananyekano kagamba ryo mukiga kuruga kabari nani umukiga kuruga kabari abakigabiye ne sente barike guma barajya ngo bakiga tibine sente nibo barasinga yo no magezi n'abanyankora barakorera umu ninga baganda abakiga nibo barabahereza za business tata oli wobale kandi kuba ahambeho za Nkore Media TV ogundi murundi nagosho kumotwete hagira cyone cyabaho gumutukirire itutujya abantu banyu kankusha bompereze team y'abantu abarakora nabo baramusi habo wabo wo mwizina ya mukama kubo kwa bari hihi team irakora nanye ndashabe ijaha irakora mu tata oli and family runji Media TV wobale kandi kushango cha ochareba nchari King Virus na yini masape the man of all seasons umwana bari ndakani nchari na sumani ya kamera bitu chine tata oli atujangwa ine bari ibiri abitu kandi tubabanza hayo kubanza ubwatu waza habari ya kabiri aho atujangwa na mama oli ni hali bitu wongera kureba kandi wongere kukunda ikintu kibase kutambura kurungi mnonga tata oli nchari niwe nina ngambira kandi mama oli kuntara muribeho yaza mama oli kandi kuyajya kuniwe yabacira aha niwe nashanga umukozi wa Brown yaza kutebekanisa abakozi biye kugira ngo nabo barenda kuzuma kamera kugira ngo baramusa abantu babo nakwetegereza ubwo hata hampoyi n'abakozi bareka bangaye hata ubwahanye n'abakozi 12 abakozi 12 bona bakwatine n'abaruguru ninga bahabonga kwatine bahabonga hani 12 rero kandi abaruguru ni 8 munana uwateka 12 abona abakozi bingi munonga iwe sente zo kubashasha zone ziya mu business home sente zone zo kubashasha zone ndaziye mu business home obanyisa ndabalisa mbanyise asete zabe zibara bakoze nyine kugira uko barakora uko baratasa niko turajye niko turanye ubwahati ebara yawe yifene ne yeruguru iyo teka ngo einamani munonga kusinga handishonea ati ebare yifene yeruguru nyine yito abanza one yito nanayiturisha yeje yakunu yayiturisha yeje ni mama na kugira ngo erimu mukazi kandi urumanya abakazi barabine abantu bingi kandi nabwine kindi niyo yazire yo ruguru n'abandi zo gukora abonje utarigeze ko tunga mukazi wa kabiri umwakazi ruguru n'ibyo kasi barife abakazi mukazi wa kabiri tinkamwenda ago kuba ko tunga umukazi wa kabiri ati n'ibintu bitandika kucyo utandika kubibaganisa mu kabiri kubira abije gibura abiri hamwe jona
general balancing ushanga umukazi umwe atarabijya mununga umukazi wawe ukamwihankayo ukamwiha mutayo ningo ukamwiha mu cyaro umukazi nkamuye mu cyaro akuba umukazi wanje aruga umuri mwizi umugombora ya mwizi umuri rukarabo eje ingabira no hona rebararwamo ingabira na rugamejo nakwotegereza none twakoreta kandi ubwambona mama Ori akabasa bwambira hambe kamera za Ankole Media TV ndabasa kumweta agambire hotu chine buzima kale murete nga yobwire kandi mama Ori yaje ngo ayinehemire mu kandi yeshatereza abitu kandi ucyari ha Ankole Media TV ucyora akora kimwe cyonka aza ha YouTube tekamo Ankole Media TV kandi base kuhandika mechigambo omukozi program uza kora tushanga kurungi munonga tata Ori abampaka nyisiga n'abakozi kandi abo base kora nabo abona base kora nabesha yeje nabo nyine abo tuyine nabo bwire ari unko gusirivia ugutwamara nawe nyaka mushanju n'ikintu cyangwa munonga n'umukozi murungi munonga yes areka abakozi bawe kandi base kubahereza mu gishabo base kora musahaba nyabuzare babo ahambeho za Ankole Media TV reka ndandika impanga y'ijyaro baju y'abamazina ga Shamaro are ni wanyu ngai Singira district ramusaho abantu bo wanyu kandi ngambye bwire wo amara indamusisha umwana wanje obakweta Peter Ngiga bakura musaho mu kamera cyamengo amura musaho ndamusiona umwana wanje obakweta Kanjika Enure otyo ndamusiona bamazara na tatazara ndamusiona baramukazi banje Asimwe Kabagabe na baramu banje Mbarebere na Tumukunde na Stefan aho amara bwire kiweziwe okwezi tukahwira tuwakamazire kwezi kunga kasaba wanyu bakureba hambo za Ankole Media TV uyera rero businje nashanga ho bunye mazina ganye ni Mumpe Silvia eba mu kamera Silvia mazina ni Mumpe Silvia ni Gisinjo district sinjira iba kutangai Bukanga otyo ndamusiya tata na mama banzire na bakama banje otyo no mwana wanje na nyakwenkuru we yabara munonga areka namusiya wa muheru nyaba mazina gawe amazina ganje natukunda Catherine nindamusiya mama wanje Maresefas Kenyanji ndamusiya boss wanje mama Ori ndinzaro ya Bushenyi yabara munonga aho amara bwire ki nibwenzire na like 1 week wabare kunda Ankole Media TV haro ndijo amazina gawe nyawo amazina ganje ninyo cyo mu gisharo isakuruga kirungu cyo mu cyaro mu kamera amazina ninyo cyo mu gisharo isakuruga kirungu mama Jacobo muko mugenzi Jordan na ninda musabo wa mukigabo n'abangumiza bakaguna barona di abitubona na nimbara musa ndi muni nyei yabare munonga kura musabo mugenzi Jacobo ubwo musabo mugenzi Jacobo abitu kandi abashonga bwire nasigara ndi King Virus na yini masapo de man of voices mwene wayenda akandi twawaturiye muri katete wa tata Ori bitu kamera na yina Sumani kandi ni waratereze cyane kurungi munonga murano bisingi obuda muri twatagane muguma Ankole Media TV.